10 je časova 13 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate Magazin. Ovu emisiju otvaramo temom koja je odnedavno zaintrigirala našu javnost, a to je ideja koja polako počinje da se pretvara u realnost, o tome da se ne investira više u kvadrate, odnosno ne u cele nekretnine, već u kvadrate, odnosno kako je pokretač ove ideje nazvao, investiram na kvadrat. Dušan Zelac je naš gost, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Vi ste negde, ako se ne varam, proletos bili naš gost ovde, kada ste izašli u javnost sa ovom idejom, koja čini mi se malo menja, ja bih rekla, kompletnu paradigmu razumevanja i ne samo tržišta nekretnina, nego svega što izgradnja, građevinarstvo, prodaja podrazumeva. Dakle, vaša ideja je, i sad već reći ćemo i kako dolazimo do ostvarenja, je da ne moramo više imati ili obezbediti ili se zadužiti za celu nekretninu, nego slobodna sredstva koja nam ili stoje oročene na štednji ili su eventualno, ne znam koliko su naši građani uopšte za to zainteresovani, ulagano u neke akcije na berzi. Da se ulažu u, da ja sad na to laički kažem da bi razumeli slušalci, u zajedničko investiranje u neke buduće kvadrate. Tako je. Sada, vi ste sada, da krenemo od toga kako dolazi do prve realizacije. Vi ste prošle nedelje predstavili zapravo projekat prve zgrade u Beogradu koja će se na ovaj način graditi, ako sam dobro razumela. Pa da vidimo mi kako ste vi došli do te prve zgrade za početak. Pa upravo ste sve ovo što ste rekli, dobro ste razumeli, i da ponovim, investiranje ne treba uopšte bude komplikovano. Ono jeste, da kažem, set relacija koji je možda nov na ovom tržištu, ali daleko od toga da je komplikovan. A cela priča i jeste krenula od te ideje zajedništva. Sad, zajedničko investiranje u ovom konkretnom smislu nije ništa novo, i meni je, nisam ja vlasnik tapije nad idejom da se zajedno skupe novci i nešto proizvede. Ja sam samo to modelovao na način da to bude razumljivo i prihvatljivo od strane naših građana. Cijela priča dobija svoj materijalni oblik sa konkretnom prvom lokacijom, koja je u stvari taj projekat koji mi nudimo građanima u ovom javnom pozivu da se prijave ko je zainteresovan. Mi smo lokaciju obezbedili, projekat napravili, znači lokacija je pod našom kontrolom, čeka se, da kažem, taj reakcija javnosti, i moram da kažem da postoji veliko interesovanje za ovaj projekat. U jednom momentu ćemo mi otvoriti vrata i reći ok, ko želi da finansira 1, 2, 3, 5 kvadrata, mogu to da učine, i tim momentom mi u stvari dobijamo potvrdu da postoji kritična masa, da postoji 100% sredstava potrebnih za realizaciju ovog projekta. Tek u tom momentu onda oglašavamo projekat uspešnim, potpisujemo ugovore, radimo transakcije i projekat kreće sa svojim životom. Ovo su sada dva momenta. Znači vi, koliko sam razumela, insistirate na tome da gradnja počinje kada se obezbede ukupna sredstva, što je u velikoj meri s razlikom do sadašnje prakse ovih takozvanih investitora, da ih ne mešamo sa ljudima koji ozbiljno rade svoj posao, koji od kapara i ovih početnih ulaganja zidaju. Pa evo, objasnit ću zašto sam odlučio tako da bude. Prosto to sa stola skida ceo spektar problema koji su punili štampu i medije, i gde mi u stvari najveću energiju trošimo da objasnimo da u ovom modelu za to nema mesta. Jer kad imate sva sredstva spremna na računu za izgradnju, onda nemate problem ni sa radnom snagom, ni sa materijalom, ni sa eventualnim problemima poskupljenja u toku izgradnje, jer se to sve dogovara na samom početku. Nema problem ni sa izvođačima, jer oni su na neki način danas i oštećeni sa
neplaćanjem, kašnjenjem, što kod nas nije slučaj, jer mi upravo, da kažem, možda jednom tačkicom na tržištu, nije ovo preveliki projekat, ali sa pristupom... Jedna zgrada svakako nije, ali govorimo o pokaznom primjeru. Da. Donosimo jedno fair poslovanje, fair odnos prvenstveno sa investitorima, gde uvodimo, da kažemo, tu investitorsku praksu od transparentnosti, kompletne komunikacije projekta, finansijskog izveštavanja, građanskog izveštavanja, sve ono što sledi. Zatim, to je iz domena tržišta kapitala, da kažem, inovacija. Sljedeća inovacija je na tržištu izgradnje i sa tim dobavljačima, izvođačima ne mogu da se pohvalim da je neka inovacija da plaćamo na vreme, jer je to nešto što bi trebalo da bude onako standard poslovanja ili bar u okvirima dogovorenog, ali opet i na to imamo ogromnu reakciju zainteresovanih izvođača, dobavljača i sve ono što prati taj ceo projekat. I konačno na tržište nekretnina dovodimo jednu zgradu, jedne proizvode koji su neopterećeni od onog klasičnog trgovačkog principa da izvučemo maksimum. Znači, u ovu priču ulaze investitori koji, ja bih rekao, imaju granice. Nisu to, da kažem... A sada mi moramo da malo napravimo razliku da bi ljudi koji ovo slušaju razumeli. Znači, investitor može biti neko ko ima novca da uloži u 5 kvadrata, ali investitor može biti neko koji do sada je radio sa poslovnim partnerima stambene objekte. U čemu je sad razlika i ima li razlike u odnosu, u pravima i obavezama sitnog investitora koji neku svoju ušteđevinu uložio u, na primjer, 5 kvadrata od onog koji će da, recimo, uđe sa 30% te nekretnine? Ovo su sve partneri, znači i podjednaki partneri. Mi pozivamo svakoga ko ima volju i sredstva da investira i ne pravimo razliku između onoga ko finansira proizvodnju 1 kvadrata i onoga ko finansira veću količinu kvadrata. Znači nemamo drugačiji odnos u skladu sa iznosom. Ovo i jeste prvenstveno namenjeno kao finansijski proizvod građanima koji ne znaju gde sa svojim novcima. I to nema definiciju iznosa i ona srpska poslovica ne zna šta će s parama, ne mora obavezno da bude vezana za neki iznos koji je vanredan, nego je to najčešće neznanje, neinformisanost i eto prosto neizloženost ovakvim prilikama da se taj novac ne investira. Ali investiranje je i tekako sazrelo na ovim prostorima. Ovo kao ponuda donosi jednu, da kažem, ja bih je nazvao vežbaonicu za investiranje, jer vi imate sve transparentno, uvežbaćete komunikaciju investitorsku, imat ćete uvid u sve faze izgradnje, bit će pristup na nivou video snimka i web kamere uživo kako vaša investicija proizvodi taj profit. Sada je pitanje kada vi završite za početak ovu zgradu, a onda i nadamo se proširite ceo projekat. Pitanje vlasništva. Šta se ovim investiranjem dobija? Zarada ili se dobija i vlasništvo nad tih, stalno se držim teoretskih 5 kvadrata, pokušavajući da se svedim na tog našeg komšije sugrađanina. Da, razumijem. Vi ste finansijer proizvodnje 5 kvadrata, da preciziram. Znači, u, da kažem, tehničkom smislu investitor. Ali ste pred pravno potpisuje se ugovor gde vi finansirate proizvodnju 5 kvadrata na definisanom projektu, u ovom slučaju ta zgrada u Ustaničkoj ulici, i pripada vam profit ostvaren od onoga što vaš novac proizvede. I to je cela priča. Znači, vi ne stičete vlasništvo nad 5 kvadrata. To je, nažalost, nemoguće. Ja sam razmatrao i te opcije, ali ne postoji mogućnost katastar da upisuje kvadratne metre. On upisuje samo celine, idealne delove, i to je, da kažem, tehničko ograničenje. Ali svakako bi bilo i organizaciono nemoguće da vlasništvo podele nepoznati ljudi, 30 nepoznatih ljudi. Vlasništvo jednog stana, recimo. Što znači da vi ovdje nastupate kao finansijski investitor. Dobro.
finansirate proizvodnju jednog kvadrata. Naša odgovornost je da investiciju sprovedemo do kraja. To znači od papirologije, građevinske dozvole, projekta, nadzora, izgradnje do konačne prodaje tih nekretnina. Znači vaših 5 kvadrata će biti prodato na tržište u celini jedne nekretnine. Dobro. I profit koji se ostvari od tih 5 kvadrata delimo pola-pola. Znači pola profita vam pripada od celog profita koji stičete i na ovom projektu to je na nivou od 430 evra po investicionom kvadratu. Da prevedemo u razumljivije brojke, to je nekih 23 do 30% profita za ceo period izgradnje. Oko 1% mesečno je nešto što mi ciljamo. A koliko je to profitabilnije od recimo ulaganja tog istog novca u oročenu štednju ili za one koji se u to uopšte razumeju tržište, na primjer akcija? Pa ja bih ovdje razdvojio ulaganje u banku. Vidite, ulaganje u banku je domen trgovine. Vi u stvari prodajete vaš novac banci, vi imate tamo definisanu cenu vašeg novca koju će vam oni dati i to je trgovinska relacija. Dobro. Vi ne učestvujete u samo terminološke. Vjerojatno nije investicija, nego je da li ja neko bi nazvao, sad je to onako vrlo fluidan termin, ali razumijem šta mislite. Aktuelne ponude za štednju na godišnjem nivou u bankama su između 2 i 4-5% godišnje u zavisnosti od valute u kojoj štedite, koja je banka i to kad uporedite sa ovom opcijom, razlika je očigledna. Ali opet ponavljam, vi ovdje ulažete u biznis proizvodnje. Znači, proizvodnja konkretno nekretnina. Znači, vi ste u stvari ono što su do sada bili građevinski investitori, kompletno učestvujete u celoj toj priči sa vašim finansijama, ali ni na nivou od jednog investicionog kvadrata. Dobro, a kakve su sve pravne garancije obezbeđene u ovom poslu, pošto je ovo, sigurna sam, zanimljivo, ali ipak i nepoznato ljudima, da objasnimo kako se pravno obezbeđuju? Potpisuje se ugovor o finansiranju projekta, gdje su jasno definisane i prava i obaveze. Vaše, da kažem, obaveze su na nivou finansiranja proizvodnje. Naše obaveze su da taj novac uposlimo u projekat, kvalitetno sprovedemo sve kako je planirano i taj novac prodamo. Ono što je isto bitno da razdvojim, investiranje terminološki nema garancije. Znači, dobro, investicija je uvek rizik, to je važno. Ne obavezno rizik, ali u investiranju se koristi obezbeđenje. Dobro. Kad kažemo obezbeđenje celog ovog proizvodnog ciklusa je tim stručnjaka koji sprovodi celu ovu priču, iskusni u domenima arhitekture, urbanizma, pravno-imovinske relacije, graditeljske relacije. Znači sve su to ljudi kojima je to svakodnevni posao, koji sprovode ovakve i veće projekte bez problema. Znači vi u investitorskoj relaciji poveravate vaš novac profesionalcima koji s tim novcima mogu da proizvedu profit. I sad moram da vas pitam, pošto interesovanje, rekli ste da ste već ovim prvim projektom izazvali veliko interesovanje. Više detalja može da se nađe na sajtu investiram.rs, a tu može da se izrazi želja da se učestvuje u ovakvom projektu, ali tako? Tako je. I ja stvarno pozivam sve, čak i onako sad bih malo i da pređem na edukativnu stranu. Ne morate nikad u životu investirati, ali morate razumeti investiranje. I mi sa ovim projektom pravimo i platformu da svi građani koji žele da isprate tok ovoga, bez obzira da li su investirali ili ne, imaće uvid u informacije i te investitorske relacije. I da se prati kompletan ovaj projekat koji vam je očigledno pokazan za ovu ideju. Sad moram da vas pitam, zaista tržište nekretnina, građevinarstvo, jedna od najkrupnijih tema koja se godinama vrti u našem društvu, sa neverovatnom količinom nekretnina i nedostatkom pravog stambenog prostora, pošto dosadašnji investitori nisu se ponašali kao neko ko obezbeđuje stanovanje, nego obezbeđuje samo zaradu, nije ga zanimalo.
Kakve su šanse da ovakvi projekti, kakve su, što bi se reklo, komparativne iskustva u drugim zemljama, da ovakva vrsta projekata može da se razvije do nivoa nečeg što bi vrlo teoretski i uslovno nazvala masovnijom izgradnjom. Pre svega govorimo o potrebi da ljudi rešavaju stambeno pitanje, da ne budu ucenjeni onim što se dešava na tržištu. Tu je upravo ovaj model, opet ponavljam, onako mi sa malim projektom ulazimo u priču. Dobro, ova zgrada neće svakako rešiti, ali ideja. Ali kao ideja i tekako ima potencijal da normalizuje tržište. I kad kažem normalizuje, to je ono što je pravilo problem do sada. Znači ovde tržište nekretnina je mlado. Vi imate dan danas nekretnine koje nisu nikad bile prometovane. To su nekretnine iz onog perioda kada su ili otkupljene ili dodeljene ili šta god. Znači nisu prometovane. Znači i one će doći na tržište. Nekada što znači to tržište će rasti. Imali smo pritisak na tržište iz inostranstva. Imali smo pritisak na građane koji su gledali nekretnine kao prostor tržište kapitala. Sve su to pritisci i iz igre izbacuju one koji kupuju svoj dom. Ovaj model koji uvodi, da kažem, jedan neopterećeni, mi ne ulazimo u igru sa idejom da tu pokupimo sav profit, da preuzmemo tržište ili da promenimo pravila igre, više kao neko ko će da unapred izloži ideju, predoči cene, mi i ove računice buduće prodaje baziramo na realnim očekivanjima, što kao model postavlja, da kažem, osnov upravo tako da se u jednom momentu definiše i projekat koji je masovniji, koji može da obezbedi i niže cene kvadrata i da obezbedi građanima pristup jeftinijim stanovima u nekom momentu. Osim jeftinije, malo je da se zavede i zakonskog nekog reda u stanogradnju, jer o prevarama nije naša tema i ovaj vaš projekat sa tim stvarno nema nikakve veze. Hvala na ovim informacijama. Ću još jednom pozvati naše slušalce, ukoliko smo ih zainteresovali, da se više obaveste na sajtu investiram.rs, a mi ćemo pratiti kako ova ideja dalje napreduje, da li kako i kojim tempom ispunjavate ono što ste isplanirali, pa da vidimo da li će ta zgrada koju ćete zidati na ovaj način možda je promeniti pogled i paradigmu uopšte. Slažem se. Hvala i vama na interesovanju. Mi vrlo, da kažem, jasno izjašnjavamo stav da je ovo transparentno, javno i stvarno svi mediji su vrlo dobrodošli u praćenju. Bićemo zajedno u tom postupku. Najlepše hvala još jednom za ovo gostovanje. O investiranju na kvadrat, a ne u stambene jedinice, građevinske jedinice, kako god, govorio je pokretač ove ideje Dušan Uzelac. Hvala još jednom.